مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل قول من الأحوال المقتدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واشيء الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واشيء الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخواني بالله، alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Yang kami muliakan dan saya ta'zimi Gurunda Ustaz Sahidin SAG. Beliau adalah penyuluh di Kauwa Kecamatan Baranti. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Beliau guru saya mulai di YPI Rempang, bahkan waktunya ujian saya tinggal di rumahnya beliau. Ujian nasional itu tinggal di rumahnya. Alhamdulillah bisa bersama beliau pada sore hari ini. Yang kami muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Muslimat NU, JSN juga, Jamaah Safari Muslimat, datang orang tua kita, maaf Pak. Di
terkhusus kepada para pengurus Muslimat NU Kecamatan Baranti. Alhamdulillah sore hari ini kita mengadakan pengajian rutin. Tidak ada tema khusus yang saya diminta untuk dibahas, tapi ia berkaitan dengan keadaan ulangnya dalam bulan Rajab. Ia tu ko ular rajai dua telu pak donang nampak golongan nabita. Yang paling masyhur doa apa golongan nabita yaitu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Allahumma barik li eput tatambayang barakah ya rega talengak barakah maraja hilalanna ular raja. Ya ko barakah hilau berarti derajat. Ya ko makhluk berkah berarti kualitas. Ya ko bicara barakah itu istilahnya nilai. Ini ko melo kiele barakah diangkat derajatnya, perbanyak membaca istighfar. Tapi gaya baca istighfar opo ilalan na ular raja. Magi na istighfar na anjur katau pandrita na sabaan katau hadesa na nabita makada syahrul rajab syahrullah. Iyaru ular raja ulan na po ang Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sya'ban ulakku nasa nabita. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular Ramalan ulan na umatku. Jadi aku makanya syahrul Rajab syahrullah ulan na po ang Allah Ta'ala berarti istighfar ko tumayga. Ia ko ulan na nabita pegayin salawat. Iya ko ulat ta nasa ulan ramalan tu ulat ta okon itu yunri mangilaw. Makanya kalau itu ular raja yunri baca istighfar mega, ulas Sya'ban dipegai salawat, kemudian nanti bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran dan sholat. Sekaligus puasanya. Jadi keluar, jadi yarona ibaca Pak Dongeng Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Iya ko jama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya ilo doang ngerti keluarga. Kita doakan. Jadi ya kuyero Pak Dongeng dibaca setiap kita berdoa usahakan ipatame ro Pak Dongeng. Okilalana ular raja matuk sampai Sya'ban dia ko kupira malam matuk napa pagi baca. Iya. Nasa barakah ilau ko. Kemudian amalan aga selain banyak istighfar. Ya ko ya bu istilahnya ya biasanya istighfar madupa-dupa mo. Ang kamalay istighfar kami na maponcoe makrabani astaghfirullahalazim. Ang kalalo makrabani astaghfirullah. Ang kato baca astaghfirullahalazim. Ang kato baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ang kato baca Allahumma anta rabbi. Dena kada astaghfirullah. Makadani Allahumma anta rabbi. Idi puang Allahumma anta. Idi puang kuku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dega gapus sangat dinedi ko. Jadi makanya itu pengakuan. Makanya itu yang disebut sayyidul istighfar. Nah sebab pengakuan nih. Imun itu milau tobat naji Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Jadi milau alin kami matoki. Jadi iya Pak Dongeng makanya nabita dega ga Pak Dongeng na paturu po Allah Ta'ala nasabari ibalisi teri sampai matanya bengkak. Coba. Jadi boro matanya ibalisi teri
on rumah sesak kalena nasabak na paturun na po Allah Ta'ala sayyidul istighfar aba makadai po Allah Ta'ala na podangi na dita podangi umakmu Muhammad iya ko nabaca ya pak dongang ngicicak pasoy namata ya tuase iya jamin oki surga ku monro iya ko nabaca ikawan ngicicang namata ya tuannya iya jaminan na makanya itu pak dongangnya maka itu pandite niki mamal kami namo kedua ini baca sisa pasoy sisa kawan ni isa surga itu. Tapi dena kada puang Allah Ta'ala langsung itama surga. Ya, dena langsung tama. Maka dani puang Allah Ta'ala ujami etamu ke surga. Apa iya tuh ko jaminan Pak Bu, angka ya mati sahid. Iya ko mati sahid madu berupang. Angka mati sahid ya memang deni dio, deni ceme, deni tolai pakaianna. Ia moro pakaian na pakewe na reko pakaian na pakai tay mamusu. Dena ni walung pada di makadaya ni pawalung itu tidak diganti, cukup itu pakaiannya dipakai untuk dimakamkan. Tidak diganti bajunya dan juga tidak dimandikan. Ya ko mamusu itu na mate mamusu memperjuangkan agama Allah pada kue Palestina roh. Yang meninggal itu memang tidak dimandikan lagi. Nah sabab naten memang tidak bisa. Maka itu darahnya itu menjadi saksi kelak itu tapi selain itu dimandikan kega mati sahih mati karena melahirkan mati sahih itu yaitu mati karena tenggelam atau mati labu mati sahih itu tuh biasanya mati sahih bu manasa jaminan na surga kemudian orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji kata Nabi. Nah salai bolana lo matuntu padi sengang agama na takok mate maka dia mati syahid. Jadi itu kelebihannya tuh. Tau matuntu padi sengangnya. Makanya kong kanata si tonganna makanya ko mabela-bela masih sekolah. Aja nama cewek. Pak pesantren ya kok pesantrennya mate itu mati syahid. Makanya kok kan anak malah saja si teman aku pesantren aja nih parewa. Ni aja nih parewa. Majani to milodo maka okuno tu mate. Itu istilahnya ketomelo, ya makanya sebenarnya pondok pesantren yang bagus. Yang bagus itu memang nasihatkan perumahan untuk santri yang sakit. Taumaton lokoro aja nana parewa lo boleh. Taumaton suruh lokoro monrongi. Ya kau mati anak nokoro itu akan mati syahid. Nah sebab makanya ada saya man kharaja fi baiti nigi tafsalai di bolana li talibil ilmi untuk matuntu di sana fa huwa syahid hatta yarji hingga dia kembali. Jadi dia korewa ni lo bolana dia nileki. Ika wakilo. Pada dia loki mak pengajian makoe makadame kalau mak pengajian natakok nalapok kioto na tomate mati syahid ki. Majami to milodo maka mudah-mudahan ko ka rumah tu majelis tadi memate. Pak ngitaw man mo pamate di. Kemudian itu yang mati syahid. Kemudian ada juga mengatakan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan. Makanya termasuk longsor itu juga. Kemarin di Pali itu kayak likuifaksi, kemudian tsunami itu kan mati syahid. Caranya po Allah Ta'ala supaya akan itu selamat. Umat dan Nabi itu luar biasa Pak. Cuma ini makan anak-anak musibah. Padahal si temannya itu ipas selamat. Sebab kematiannya itu mati tenggelam. Nih aku mati tenggelam itu mati syahid. Dia ini kepakutan mulai. Cuma kami tahu pandrita maka dah dena yang mana nama telabu aja kamang kapaboto lomi boto nalalumi polisi namali namate ekoni mati salah binasa gitu. Tapi ada ulama tidak, pokoknya semua orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Jadi makanya saya wasiatkan ada beberapa itu. Itu keistimewaan, tapi kan tidak bisa kita minta itu. Istilahnya makie.
Deniru lemis sangiero maka mati sahi mau kita matu. Makanya kalau saya amalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita mati sahih. Aganiro amalan termasuk aja tersilap pesejene. Kecuali wanita yang haid, jangan berwudu. Wanita haid itu tidak boleh berwudu. Jadi aja tak sarak jene, ya narusak jene tak usahakan mak jene. Jangan jauh dari wudu. Pak itu jene barakat toh. Orang yang ada wudunya itu selalu dijaga oleh para malaikat. Iya. Pak angkat tuh ada khadamnya wudu itu. Biasanya khadam malaikat penjaga. Makanya itu tahu makaja kong kajene ada itu nak kena itu tipu-tipu. Ada jasanya rupa campak-campak. Tidak. Nareko kajene na tahu. Makanya kau melo pasai suruh ki majene. Neki salai bola jene ki. Nah, dari Karawang misalnya yang kanan apa ilaw din na, maka basta. Nah, dari mula na dari mana to? Itu yang karena tidak ada wudu. Tapi sitongan na kan angka penangkal niya tubuh. Untuk apa angka metode dia itu tahu magampal ya lagagan. Yan ang kataw to lima kita teru. Kalau kita kerja nak makolala matane patasi. Terus kita makai magampal ya lagagan itu. Pak pada neto ko sitang nga nyota na makan. Hindi neto tulipada kay kakarudu sebenarnya penangkalnya itu Bu ada ia kotomelo salai bola termasuk itu baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Tapi ipakan kita nang baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bisa mo pahangiro? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nasaba asanna nasaba puang Allah Ta'ala unri mapasandre bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Manang kadobolo bismillahi jolo napatawakkaltu napakasi 'ala Allah. Sasakama itu Pak Dongang sembara Pak namo tania namo anu napasa te ukulalangi ko yetu napake namo yetu jingin leseto ko yeti baca leseto jingin ko yeti baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa degaga ulle ku pong idi palalang eti baca ko to aja na to joka bang Pak kato to tahu ingat namin na pasak keke mausu ya toro na palayolo aja tania ya rojo tabaca Pak Dongang bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Agan na ilaw po ng Allah Ta'ala kung tumakara bismillahi ilawi langsung dari asma'nya itu ibig po ngonroy bersara diri la haula wala quwata degagay lulek makanya sarahkan inapakijok ka yaitu ampai ya matoto ko bismillahi masya Allah la quwata illa billah ang katoto bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Pati bismillah mega. Ang ka-20 itu bismillah tu. Kapala manang yero. Bismillahi la yasriku su'a illa Allah. Ang katoto jadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya naribaca narekocyaki nakan yero na pacampak-campak ya ko pura ki masampa jam mangaribi si bawa masam pajak subuh ibaca iku Fatihah kacicang kulu Allahu katalu kulau suberat bil palat kulau suberat dinas masing-masing satu kali napa ayat kursi uraya kursi ibaca niero bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim akatalu ya ko mangaridi ni baca ya tu nadati subuh tu dia nak negatifu kita. Iya ko mangaribi subuh ini baca, nadati mangaribi, ko mangaribi nadati subuh. Makanya disebut amalan pagi dan petang. Tapalamir to? Fatihah. Qul huwallahu katelu. Kulon subrat bil falaq, kulon subrat bin nas kacicam manam. Ayat kursi kacicam. Yaitu ayat kursi yang saya pernah dapatkan itu ada 7 amalannya. Angka itu.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari pangopot itu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata huruf na mim La ta'khuzu zinatu wala naum. Mim siya ko to. Yan na to nakadakalicu buki ko lapalangnya. Ya kung kabolata mabela melo ipala-pala o ko jupanda ciyaki ko natamay panga ya ribalca ibaca neri yaro napokorongin ipatama yaro Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum laisukbu yaro boleh ko rilala la palamin itu dalam ilmu hikmah. Ya. Jadi aja to si tale bolata tasila kanyo koro apinat dinge ken-ken ang kalalo makada namulak kaye kolay joka na pacangri nga ngiri bacangi. Yang kalakay na yato mide gagasabarani. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu zinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard uqra ipatama man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi ismi ya'lamu ma baina aydihim wa ma halqahum wa la yuduna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Toko siro min pacapuran. Iya. Jadi itu tuh yang mana? Tapi ayat kursi. Ya dia kui baca anu nih itu dipakai ya roh. Hanya napake dalam ilmu hikmah, dalam ilmu hikmah. Iya ko makaraki wani patutuli bacangi. Iya ko meki maripa sapaman niya roh huruf hijaiyah ya de egago ko suratul Fatihah toki ko kartasa ko juma'i ko ilei napatatempele porobolata insyaallah ko napabaraka ko ngala taala denen reki pangit. Cari huruf hijaiyah yang tidak ada di dalam suratul Fatihah. Jadi ingkat tu huruf hijaiyah dego ko Fatihah atau pitu aja nu tepungi kesapai ipodan dia hanya si Pak Guru. Makanya guru dalam kitab-kitab hikmah ini Pak. Itu kok dalam kitab Mujarrabaku berada. Makanya itu pandrita mamalkan ngero. Makanya aku ya tuyoki na paitaro ko onrong ngero istilahnya barang yang kita punya. Ninaw itu tahu. Makanya di kendaraan kayak di motor itu bisa ditulis, tapi aja nayaway taro, tanya aku kiselana yoki o kartasay na tempel. Jangan di tempat yang bisa kotor karena itu huruf hijaiyah. Itu ada 7, tempel yo koro. Itu tidak akan dicuri. Ako ninaw itaw rewat emang itu. Dito ninaw ita darat ah. Dia bisa ikut tanah-tanah yang itu berupa barang.